Rémi Mugabu Niela avec Mr Messager number 0 DJ DMC Pomba. Nani Messager, uko muzuni ya nini kweli? Papa niko mu mafikiri ya mingi sana. Uko mu mafikiri ya nini? Manake hauko nona gisi viko na watu Beni na Wicha na territoire yetu ya juu na kwa mama na wao yasikia. Manake na mimi ni kwa mafikiri ya mingi sana. Gisi watu viko na kufa na wengine wanawapasula vrema. Manake tuko na lia cheva Kongomani. Cheva tukanorki. Vraiment ni matata. Wakongomani tunalia. Tutaisha. Wakongomani. Souvenir de massacre. Souvenir des massacres, souvenir des massacres, des massacres, souvenir des massacres, souvenir des massacres, souvenir des massacres, des massacres. Rémi Mugabu Niela. Biso bana ya Bunia toleli kimya na mboka ya Kongo. Biso ba Congolais tozo souffrire na pays na biso. Bakonzi ya mboka bamona ndenge ya kosala. Bakonzi ya mboka botala population na bino. Biso batu ya Beni na batu ya Jugu province de Lituri na Nord Kivu ekomi zone rouge. Bakongole to simba na maboko, to simba na maboko. Biso nyonso tozaba na nzela moko. Bakongole to souffrire pona nini? Bakongole bote ni batoto ya baba moja kukongo. Kongo ya Mobutu na Mori Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila na Kasavubu. Tunaenda wapi? Souvenir des massacres, souvenir des massacres, souvenir des massacres, des massacres, souvenir des massacres, souvenir des massacres, souvenir des massacres, des massacres. Non. Pourquoi la guerre au Congo? Nous voulons la paix de notre pays. L'innocent c'est la force, l'innocent c'est la force, l'innocent c'est la force. Tosungana toto na mboka na biso. DJ DMC Pomba. Tuwa watu ndo kazi kwenu nini? DJ Piskas. Wakosana nini yo adui? Christophe Potiki anayetumaliza. Watu wanakato kwa mipanga na kwa shonka.